Guys, muraho neza nshuti za Ruta TV 1. Uyu munsi twabateguriye content nshasha. Twazanye content nshasha. Ubundi i content yacu twayise abanyamurenge tumenyane part 1. Ubwo rero ubundi wese uzasa n'ugiye gukora ibyo ndi gukora hano azaba akoze copyright cyangwa se azaba yibye inkoze itariwe content itariwe. Ubushize nazanye content yo kuvuga ku bantu beza, abakobwa beza, imirari ifite abakobwa beza. Iyo content ubu nyine hari abantu benshi bayiyitirira, ndabizi namaze kubimenya. Hari abantu benshi barimo kuvuga ngo nibo bayizanye kandi ntabwo fite kuja mu rubanza ko kuvuga ngo ni gutya na gutya, ariko biranshimisha kubona yuko ibyo nzanye yuko hari n'abandi babyiyitirira kandi bakabikoresha ku byinshi, nabyo biba bishimishije. Gusa umuntu wazanye ira content y'abakobwa beza n'ibiki ni Rutazunguzwa. Hanyuma uyu munsi rero tubazaniye indi content yitwa ngo abanyamurenge tumenyane. Abanyamurenge tumenyane yaje ari content igiye kuzoza ivuga ku muntu uko ameze kose. Tuzoza tubabwira buri muntu, tuzaza tubanza tumuvugishe mbere atubwire kugira ngo tutaza kubeshamo. Hanyuma rero reka tubanze tubabwire ku muhungu wacu cyangwa se umusore wacu abanyamurenge w'umuhanzi rutwitse cyamamare, umwe ukubita hagasha. Uyu nguyu ni Rutwitse, arakubita hagasha, arakubita hagasha. Amazina yiwe y'ubuhanzi yitwa Wanted Nyoko Boy. Wanted Nyoko Boy. Sinzi nimba mwarigeze kubibona, twakoranye ikindi kiganiro avuga kuri Nyoko Boy aho riva. Ubwo rero muraza kubireba munsi iyo video irahari. Uyu munsi rero twaje kubabwira ibintu bimukurikiraho cyangwa se ibintu biri ku buzima bwiwe, uburyo yabayeho, uburyo yavutse, igihe yavukiye, imyaka afite, icyatumye aba umuhanzi kugeza ubu ngubu, ageze kuki, ameze gute. Mbese wa muntu wese uzumubona ku social media kibaza se uyu muhungu ni uwahehe. Uyu munsi twamuzanye hano kugira ngo mumumenye. Amazina yiwe y'ubuhanzi yitwa Wanted Nyoko Boy, ariko amazina yiwe nyakuri yitwa Shizirungu Freddy. Uyu Shizirungu Freddy akaba yaravutse tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu muri 2004. Yavukiye mu Rwanda aho bita Kacyiru, ariko aza gukurira mu gihugu cy'u Burundi. Yaje gukurira mu gihugu cy'u Burundi avuye mu Rwanda ariho yavukiye, ahagira imyaka 5 mu gihugu cy'u Burundi. Aza gusubira muri Kongo ariho mu misozi miremire imurenge iwacu, kubera ko uyu muhungu n'umunyamurenge. Yaje kuba mu Minembwe, murambabarira, yaje kuba imurenge, aza kuba ahantu bita Kuwagati. Kuwagati ni hakujya mu Gitasha ca ruguru, niho bita Kuwagati, niho iwabo, niho mbese yarari guhera. Nyuma y'imyaka 5 yaragize i Burundi aja Kuwagati nyuma. Uyu musore rero afite imyaka 21 y'amavuko, akaba yarabaye mu Gitasha, hakujya mu Gitasha aho bita Kuwagati, akahaba yarahabaye imyaka 2. Asubira i Burundi, akigera i Burundi bahita baja mu bihugu byo hanze aho bita muri Amerika. Kugeza ubu ngubu uyu musore wacu yatubwiye kuko agize imyaka 5 ari mu gihugu ca Amerika. Uyu ni umusore rero umutwika hagasha, afite indirimbo zirenze. Ni umuhanzi Rutwitse w'abanyamurenge, akubita indirimbo zirimo ritme yose. Niba ushaka ukaba ufite umukunzi wawe, ukaba wumva wakwifuza kumutora akaririmbo keza, jya kuri YouTube wandike Wanted Nyoko Boy, nurangiza ukadownloading, cyangwa se ukarecordinga ku karirimbo, numara ukohereza umukunzi wawe. Ukohereze nde umukunzi wawe. Reka tumumvishe akaririmbo ka Wanted Nyoko Boy. Nyoko Boy, kutambuka nje biransaza bikamfasha sometimes. Iyo mpamvu turi kumwe turi babiri, nawaduhankara je nawe turi big team. Ati nje nawe turi big team. Neza twatsinda Ufaransa.
ati dukinye neza twatsinda n'Ubufaransa. Bamwita Wanted Nyok Boy. Ubu wagerayo kabisa ugasacinga harangiza hagasha ukamutwika nimba utari umuzi, ukanasiga umuhaga subscribe ubundi ukimanukira. Wanted Nyok Boy.